fast laba basuka kwaNongoma basheshise beze la siyaphila basihlobo bami siyaphila insizwa zakithi siyaphila sisemsebenzini akukho kubuzana impilo ufuna umfutho wakho uphelele insizwa asibuzana impilo asenzi lutho njengamanje siyosebenza bafowethu kunomgomo owodwa la kunomgomo wenhlonipho nabenkosini yazo hayi ukuthi lento esuke siyenza ayenzeki still yenzeka umgomo wenhlonipho akekho umuntu okufanele amemeza abantu abahlele emabuilding kanje ngoba uma usale emuva kwenzeka lapha abantu behlisa ibhethe lemoto lehlele ekhanda kufe kufanele thina sichazele abazali bakho kodwa ngesikwazi ukuyichaza into esingayibonanga ingakho kuphoqa ukuthi masithi sihamba kulabo line abawu2 sihamba kubona namhlanje ke kuzoba kunebutho elivunulile phambili lezi insizwe ezisuka kaNongoma uphuma shobani lezi insizwe ezisuka kaNongoma zizohamba nje ziyovunula manje la ebese ke kusuka amaphepha akhe mashobani lapha emotweni ngathi uvuliwe lapha emotweni kunemali lapha insizwe ethola iplaza lethu thathe yonke leyo mali lapha so bafowethu inhlonipho imqoko umuntu ohamba nentombi yakhe bakithi ahambe emuva ungathathi intombi yakho umuntu nje bafowethu ohamba nentombi yakhe siyajabula ukuthi you are romantic sicela kodwa uthi ube romantic ngemuva yabo ngoba lapha phakathi kwethu ngothando lokuhlonipha nokuvikela abantu besifazane akakwazi ukungena phakathi kwethu thina masisukuma sithi vumbu uyabo sifike siqoshame masisukuma sithi vumbu manje makunomuntu osifazane safana asuza bese yasukuma sesiyamgcoba sesiyamgcoba ngithi nabona asibathandeni sibahloniphe sibavikele asikhombiseni umhlaba insizwa zakithi ukuthi sonke lesi sikhathi hayi ukuthi besithule ngoba singaboni kwenzeka izinto ezirong njengamanje njengoba sesisukuma asisukumeli kuba ngamavukela ambuso sithi thina amandla kithi njengabantu base South Africa amadoda ngakho amandla ethu siwabuyisela kuthina lawo kwakuthiwa awasekho kithi akhona siwabuyisela kithi bese silwa kahleke silwa nama systems ungalwi nomuntu ungakhomba ukuthi amaphosa ngomuntu thani kufanele South Africa kube no president ozokwenza u1 no 2 no 3 uma kungamfaka ukuthi amaphosa lokho obvious usephumile ngithi thani akube endaweni yangakini akube no mayor ozokwenza ukuthi nokuthi uma kungamfaki ke lo khona nje manje ukuthi ayekho indaba yakhe ngakini amakhansela awaphume lapha kini musana kunikhomba amakhansela ngemini awaphume lapha kini nina enisenihlukene nepolitiki esenikhi empeleni lezi zinto zepolitiki insizwa zakithi nonke nina niyazi mina abantu beMK bayazi ukuthi ngiyini bayangazi ukuthi ngiyini angiyona MK webantu beMK neza kodwa niyangazi ukuthi ngiyini lokhu kokubunqinza esikwenzayo bafethu sifuna ukwenza isiqiniseko kulokhu kungcono lokho kwamamasho okuhlelwa izingane zakithi ku right kodwa kulokhu nje okwethu sicela ukwenza isiqiniseko sokuthi ipolitiki ayiveli nakancane ngoba sivumelene angizwa baba ukube nje uyalinda ngiqede ngoba iphuzu impela lelo lishoyo uyabona nje leli phuzu olishoyo yilo ngqo kodwa ukube uyalinda ngiqede ukuze sikhombise abantu siyalalelana niyezwa bafowethu igqoko zepolitiki ikipa zepolitiki imkhaya ayidingeki akho ngisho sisodwa sizovumeleka la nitshele nodade wethu bonke ukuthi umuntu uzofaka isigqoko sepolitiki noma iskipa sepolitiki asifuneki ngoba lapha siyinkatha siyi-ANC siyi-UDM siyi-COSATU siyuyo wonke umuntu ngaphandle kwe-EFF imhlathi yonini niyezwa bafowethu siyi-MK lapha siyinkatha lapha siyi-NFP lapha siyi-ANC siyo yonke sonke sifuna into efanayo thina sizinsizwa sizongena kwipolitiki mase siseyindaweni zethu niyezwa ingane zakithi hayi kuseyinsizweni ke lapha kuncengwana nkosi yami ungacabanga ukuthi uzokwenza into ngekani ngempela lapha sizosebenza elizwe la manje masizosebenza elizwe sizokuncengana lokho esengikushilo nje sicela kwenzeke kuwo wonke umuntu ofaka iskipa sepolitiki nesigqoko sepolitiki nalezi ingane zakithi siyithayimisa ukuthi okungcono ziyiphendule ngoba akufani lokhu nolokhu kwamamashi akuyona imashi le it's a statement la sizoqala into engizonitshela ukuthi into elandelayo la ningakhathali futhi ukuhamba nathi nezo into ezolandela sobiza business chamber sizobuza ukuthi business chamber laba abantu aba-own ama-restaurant waye beqasha abantu bokufika laba abantu aba-own ama-restaurant waye beqasha iy'thuthuthu ey'shayelwa amaphara angcolile umuntu ahambise ukudla engcole ephelile enuka phu ahambise ukudla ngithi ngizama ukuba romantic ukudla kulethwa umuntu ongcolile sizobiza utransport sibuze ukuthi transport ngoba emunye imisebenzi uyayisubsidize laba abantu abashayela amathrakhi okungebona abala ngoba i-PDP iyavuselelwa i-special permit yokushayela igesi iyavuselelwa
i-license qobo la iyavuselela wena kwenzeka kanjani bavuselela kanjani lo muntu owafike ngaphethe lutho la eSouth Africa yes sizobiza umasipala city manager safune mayor thina sizokubiza mayor thina sobiza indoda ephethe idolobho kuthiwa city manager izohlala phansi la hayi ama-office ihlale nathi la siqoshame singamadoda sibuze wendoda kwenzakalani la eThekwini amabhilidi athathelwane ngabantu kungebona abakulelizwe kwenzeka kanjani ubani onika umuntu ipermit ukuthi akabe nesaluni la umthetho waseSouth Africa uthi umuntu akangabi nayo isaluni 30 June umnqamlajuqu 30 June umnqamlajuqu wokuhamba kwa wonke umuntu okufika la eSouth Africa ongahambanga sesiyoqala phansi ke sixoxe ukuthi kuyoxoxa kanjani uma bayidrinkela kusenazi insizwa zakwaNongoma cela ziyovunula lapha ngenhla abakehle emotweni abajike kanje abantu bodinga ngayo kwe-DUT nathi siyabalandela iyigebengu laphana bakungathothi ngo-2 million lapha Hey!